Što to? Ko si ti? Ne bi me trebala moći vidjeti. Naravno da te vidim. Ali ja sam nevidljiva ljudima. Stojiš ispred mene. Što zapravo radiš u mojoj sobi? Ja No? sam te dovela kući iz parka. Tamo je knjiga. Letjela u zraku. Bilo je baš čudno. Jesi li ju vidjela? Jesam? Dodirnula sam je i onda zap. Da me nisi našla, još bi ležala u parku. Da. Srećom. Hvala. Kako si ušla u sobu? Tvoj prozor je bio otvoren? Ko si ti? Moram ići. Slušaj, moj tata je policajac, pa mi radije reci što radiš u mojoj sobi ili ću mu reći da te uhiti.